saya Putri Tuhari. Halo teman-teman, sekarang aku mau main playground. Yuk kita masuk yuk. Yuk kita masuk. Kita sedang berada di Jaya Express. Kita beli tiketnya dulu ya. Di Kids Playland. Wahai, cakep ya tempatnya. Yuk kita beli ininya dulu, Mbak. Ya. Iya ada botol Naila. Nih dapat kaos kakinya nih. Warna pink. Nanti dulu kita beli tiketnya dulu. Nah, Senin sampai Minggu. Kamu udah pakai kaos kaki? Coba lihat. Ya, kaos kakinya sama pink. Buang sampah pada tempatnya, oke? Sepatunya pakai gelang. Ya masuk. Ya. Cowok. Kenapa? Naik apa? Wah, mandi bola. Kenapa? Bingung? Kamu bingung ya? Ya. Wah. Kemana? Hah? Wah iya, ayo turun. Takut tapi. Enggak dong, anak hebat. Hap. Mama keikutan juga ke situ. Wah. Mama naik perosotan aja ya. Balonnya tuh lihat ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ayo kita ke sana yuk. Kemana lagi? Oke, nanti merosot ya. Yuk. Yuk. Oke. Skuternya warna apa? Green. Aduh. Sepeda Marsha. Ya. Kamu punya nggak sepeda skuter? Punya tapi kecil. Nah, habis main dirapiin lagi. Nah, pinter. Ayo, Nan. Halo. Permisi. Klaksonnya bunyi nggak? Kenapa nggak bunyi? Nah, mainannya harus dikembalikan ke tempat semula ya, biar rapi. Cari bolanya. No, punya Naila di sana nah, liatin. Haha, tempatnya gelap. Ayo naik ke atas, naik. Naik. Ayo naik ke atas, nanti merosot. Bisa nggak manjat?
Ya udah muncul. Saya bang. Ada isinya. Copot aja. Nah, udah selesai kita mainan di luar. Terima kasih mbak. Yup. Main yang mana? Oh koinnya ada di tas mama. Tar dulu ya, mama ambil dulu. Gitu. Selesai. Saya taruh dah. Nah, yang mana lagi? Kayak gini, ini sama lagi. Nih, Yang ini nih. udah itu mah ya. A tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Beda lagi dong. A tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. I dropped it, and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Yang ini tuh ini. Yang ini tuh ini. Berdua. Mingkem dong, bibirnya dong. Ya mati kamu. Ah, mati ditembak. Oh. Selesai, kamu kalah. Kamu kalah. Yeay. Dikit lagi. Ke sana. Ke sana. Nah, up. Dikit lagi. Ya. Ya, nggak kena. Habis, udah selesai. Kita pulang. Oke? Dadah teman-teman. Dadah. Mwah. Wrote a letter to my